igumanu manastira Rača u kraj Drini. Iguman Milojević u svojim sećanjima piše da se nalazio kod škole i opštine u Rači kada se ispred njega zaustavio jedan automobil. Vozač mu se predstavio kao potpukovnik Jaraković i pozvao ga u stranu. Reče da mu je iz dvora na čuvanje doneo Miroslavljevo evanđelje i da ga ne sme nikom predati izuzev lično njemu ili upravi dvora posle rata. Potom Jaraković predaje igumanu Milojeviću paket uvijen u vojničko ćebe. U njemu se nalazi limena kutija, u njoj drveni sanduk na kom piše uprava dvora njegovog veličanstva kralja. U sanduku drvena šuška, u šuški Miroslavljevo evanđelje. Iste noći, iguman i jedan monah u oltaru crkve podižu drveni pod, ispod njega kamene ploče, iskopavaju ležište u koje stavljaju paket i sve vraćaju na svoje mesto. Iako je Platon Milojević zakopao Miroslavljevo evanđelje u najvećoj tajnosti, u okolini manastira i Bajne bašte procurila je priča da su dolazila neka kola iz Beograda i da je u manastiru skriveno nešto od izuzetne vrednosti. Četnici i partizani šalju izaslanike kod igumana i traže da im preda zlato. Iguman uspeva da slaže partizane da u manastiru ništa nije sakriveno, a četničkim izaslanicima otkriva da nije u pitanju zlato, već Miroslavljevo evanđelje. Brzo potom, Borivoje Jeftić, publicista iz Sarajeva, tada pripadnik Zlatiborskog četničkog korpusa, dolazi sa oruženom pratnjom i pismenom naredbom komandanta korpusa majora Dušana Radovića da se donosiocu te naredbe preda Miroslavljevo evanđelje. Milojević okreće naredbu i na poleđini ispisuje da ima nalog starijih od komandanta korpusa da to ne sme učiniti ni po cenu života. Potpisuje izjavu i papir vraća Jeftiću. To je, po našem mišljenju, najčasniji trenutak u posljednjih 150 godina istorije Miroslavljevog evanđelja. Iguman Platon Milojević nakon toga javlja da Miroslavljevo evanđelje više nije bezbedno u manastiru. Jedne junske noći 1943. godine Jaraković i Kešeljević u pratnji poverenika Narodne banke dolaze do manastira i iguman im predaje nazad Miroslavljevo evanđelje.